hingke bango boot pa hingke montri bi hek tinga nu bile yang masa security lat bati gari wa tau bahaya song bahaya tong kakai naruto tak ham kerana tong lah ni gang tini hanya lam sebani lifestyle channel lo gang tini nang ni bagi tegesa kata lifestyle video tu bi fika film kanya actress Surabhi Debramani lifestyle video rok ke sengo video ni bising ti channel nya bini kamera bora tai bini qualification bisir tai bini family member sab tong abrok na te silai nai inarok sini bukut Surabhi na hamza ki tong hata support khai tong ke tai bono bini acting rok hamza ki tai sajo ki tong video no kaisa share to khai manabla hai diba ke ko bise sai kare video digi thonglai senai Fadi ke vibe sung pulawan slide bini real name tamo ke bini real name ke Surabhi Debramano nickname eba nok roko lobby ringjak mani ke bona hamti hine ringjago Fadi ke vibe sung slide bini derover eba asamene shalrok busugrok bini derover eba asamene shal ke 1 January 2000 ase ke tabu bini present SL jongo 22 ke fadi vibe sung tabu slide bini height eba weight rok ke busugrok height eba lok mani ke bini 5.4 inch weight eba hilik mani ke 50 kg ke fadiba sung tabu silanya bini religion eba dharma rok ke tamarok bini religion eba dharma ke Hindu fadi ke vibe sung silanya bini village hai ke bini kamini mungrok ke tamarok bini village hai ke bini kamini mungrok ke mono mainama para hanjago Fadi ke vibe sung silanya bini education hai ke bini rang sirang marok ke busugrok bini education hai ke bini rang sirang marok ke BA complete angke botabu pori tongo music college 2 years angka fadi ke vibe sung silanya bini family wa sab tong tai kojana tong overall no tai silanya bini family member ke to 7 member tongo bini mom bini dad bini bai bini dara bini kukui tai bo tai bini kukui sikon fadi ke vibe sung silanya bini hobbies hai ke bini muchung marok ke tamarok overall no tai silanya bini hobbies hai ke bini muchung marok ke government job tai acting tai dancing no bo bela ke khana muchung jabo fadi ke vibe sung silanya bini favorite fruit hai ke bo thok jak marok ke tamarok overall no tai silanya bini favorite fruit hai ke bo thok jak marok ke muya chakai tai work bahan no bo bela ke thok jago fadi ke vibe sung silanya bini boyfriend hai ke bini chela tara tong na kre overall no tai silanya bini boyfriend hai ke bini chela kre ko ge bo tak su jate single no ko khakai ang kana ro bidin bisinti bini lifestyle bo saiman kana tai o bidin bisinti na ro nai enjoy be khai kana ni ma khayo kana ro bidin nai tomo bagai belai hambai ke next so mala life is nai take a lifestyle to boy thank you for watching bye